Cijeni gledalci, assalamu alaikum, dobro večer i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Sasvim iskreno. Prošle subote za gosta smo imali Ramiza Tiru, večeras nam je gost njegov sin Sanel Tiro. Ramiz je bio 262 dana u logorima Herceg Bosne, Dretelj, Heliodrom, fakultet, centralni zatvor i tako dalje. Za to vrijeme njegova porodica, odnosno dobar dio tog perioda njegovog logorovanja, porodica je bila u stanu na zapadnom dijelu Mostara, dakle onom dijelu koji je bio okupiran HVO. Svašta su preživjeli i zbog toga večera za gosta imamo Sanela koji je 1992. godine, kada je počela agresija na Republiku Bosnu i Hercegovinu, imao 13 godina, nepunih 13 godina. Već kad se dešava ovo sa HVO-om, to je nepunih 14 godina, ali naravno svega se sjeća. S njim je bio i stariji brat Amel, nekoliko godina stariji, i majka. Sanele, dobrodošli u emisiju Sasvim iskreno. Bolje vas naš. Ovaj period početka agresije, vi ste živjeli u tom stanu koji je bio na zapadnom dijelu obale, tada je armija HVO bila zajedno, vi ste dječak bili, išli ste u školu, vjerovatno. Kako ste preživljavali te prve dane bombardovanja od strane JNA? Pa, što se tiče samog iskustva, mislim da svaki stanovnik, da kažemo, i dječak, bilo stariji, može napisati knjigu. A da. Pogotovo o stradanjima što smo mi preživjeli. I recimo, mi smo recimo u toku rata HVO i armije, mi smo recimo bili više želili da nas protjeraju na kažemo istočni dio, jer tu si sigurniji. Nama je teže padalo torture, to je maltretiranje od strane, neizvjesnost, šta će biti, pogotovo zato što smo, pogotovo radi majke koja je stradala, doživjela je nervni slom od upada vojske. Znači, prvo, što se tiče samog početka, znači, meni je recimo upečatljivo ostalo, znači, sam početak rata, kad je, gledali smo Walter brani Sarajevo, Walter brani Sarajevo je film. I taman mislim da je kraj filma trebao biti da bude, i nestade struje. I sjećam se samo, nama je bilo zanimljivo, padaju granate, one svjetleće. Meni je to, kao djetetu, meni to bilo cool, vidiš što je dobro, i mi smo svi u podrumu. I onda, dobro, rat je bio vamo tamo i onda smo nekako, sad ne znam kako je to organizovano, trebali smo ići na ekskurziju, to ljeto ili šta je, uglavnom nekako se organizovalo i prebace nas u Split, mene i brata. Tako da smo mi u Splitu proveli, da kažem, veći dio sa Srbima. Sukoba sa tako je. I onda kad je stalo, kad je ono što mi zovemo između ratova, onda se mi vratimo u Mostar i budemo do sukoba armije i... Jeste išli tada u školu? Početne one dane rata, samo recimo vrlo jednostavnije jer još nije bio rat pravi. Ja sam to doživao, nema škole, ništa posebno. Što se tiče protiv JNA, jer mi na zapadnom dijelu nismo nešto osjetili. Istočni dio je dosta stradao, pošto tamo je bila JNA na početku agresije. Oni su zauzeli istočni dio. To je bio taj dogovor od ranije, tako je. Jer u istočnom dijelu je bio JNA i onda mi nismo vamo na zapadnom dijelu osjetili rata, kad smo prebačeni u Split pogotovo i kad smo se vratili, nismo sad bile, granata je padalo, znači ginuli su ljudi, ali nije bilo ratno stanje u gradu, da su linije bile, nego su recimo JNA je granatirao iz tamo. Pravca Nevesilja. Ja tamo ne znam, sad već odakle čujemo mi kad se ispale granate, znači mi smo to mogli čut i onda samo lezi dole, znate, te neke drilove što smo mi kod djeca znali, baci se dole pa gdje pane i tako. Uglavnom, imali smo znači živjeli smo, da kažemo, normalno, nismo još išli u podrume, živjeli smo normalno koliko se može živjeti. Išlo se i u školu, povremeno kad padne granata, onda se jedno vrijeme ne ide, kad neđe blizu padne škole granata i onda opet tako škola. Uglavnom, bila je ratna škola, nije to bilo sad neka škola, da kažemo. Sad, kad je počelo
sa HVO-om mi smo u stvari, prvo je bio sukob između HVO i HOS-a. Ja se sjećam kod dijete da su bile neke borbe baš u našem dvorištu. Ja se toga sjećam jer prvo je HVO trebao da riješi sa HOS-om te neke... Jer je HOS... Jer HOS je imao Blaža Kraljevića koji je bio jeli, za Bosnu, tako je. Ja to tada nisam shvatio, to sam kasnije povezao, ja kod dijete nisam to povezivao, ali se sjećam tih događanja. I onda, poslije toga, mi smo, da kažemo, počeo rat i već su, znači, onda jedan dan počele su odvoditi ljude, to smo mi načuli, ali nismo vidjeli. Dok nismo, mi bi bili dole pred gradom, djeca, i vidjeli smo u jedno naselje se kroz ovaj jedan prolaz vidi gdje kamion kupi ljude u kamion. I onda sam došao kući i rekao ocu, evo kupe tamo Haustor, mi ga zovemo Crazy Street, ovo jedno naselje, i govorim ja, kupe tamo, možda dođu i kod nas. Ali opet u Menotac, kad je bilo Stalinina, tu mu je bilo blizu stožer HVO-a i bilo je svejedno gdje će, u kojoj će vojsci biti, bitno je da se ratuje protiv neprijatelja, agresora. Tako je. I onda je, i misleći da nema potrebe da njega vode, jer on je u HVO, šta će njega voditi, jel? I samo su došli, ja sjećam, pitali ga ime i prezime i to, možete dati ličnu kartu, on je dao, možete poći s nama na informativni razgovor, vrlo kratko. S tim da smo mi onda se plašili, pošto u mene brat 17 godina imao, te godine je punio 18, znači on po godištu je 18-godišnjak, ali u 11. mjesecu, krajem 11. je trebao napuniti 18, ali je sreća pa je moldolik i onda se on malo ovako skupio, inače trener koji je nosio radi runjevih noga, da ga ne bi i da se učini manjim, jer su vodili su oni i mlađe i od njega. I mlađe i od njega, ako je da kaže, ja tako je, ako izgleda stariji. I onda su njega, hvala Bogu, nisu. Tato su na informativni razgovor i tato kaže, daj mi taj džeper, eto mene brzo. Misleći, eto mene, informativni razgovor, da vidi... Čim vidi da sam bio u HVO, pa na kraju krajeva ja nema potrebe, eto, pitat će me možda, ne znam, nešto i šta ja znam. I otišao je i to je to što se tiče oca samog. Odveli su ga, ne znajući mi ni gdje će i nema ga. I nakon nekog vremena, možda koji dan, dva, počeli su dolaziti, pa gotovo svaku noć. Dolaziti vojska, čisto, eto, dođu, imali oružje, imali ko nešto pita, i onda nema ništa, normalno, mislim, ja i brat i majka, i onda obično nam kaže, idete na onu kao da nas prebace na istočni dio i mi jedva dočekamo. Mislim, kasnije znaš da neće, nego znaš što je drilo. Na početku misliš da je to. Kasnije više znaš da je to samo fora. Oni, znači, uzmu stvari, stave na sto. Ono što ste vi spremili da ponesete? Da ponesemo, tako je. I onda te stvari preberu, vrijednosti uzmu što misle da bi ih koristilo. Najgore je bilo za majku, i od toga je, da kažemo, i slov živaca doživjela, kada, recimo, onim velikim nožem kidaju stvari, tražeći vrijednosti zašivene u pantalama i šta ja znam. I kad su prijetili da će me s balkona baciti, tu je ona, znači, poslije te noći, ja znam samo da je šutila. Znači, legla je u krevet. Malo je meni teško od ovog pričati. Naravno. Majka bi sad rahmetli. Tada je legla u krevet i sam šuti. Neće riski da priča. To je meni kod djetetu teško palo inače. Koliko je to vremena prošlo od hapšenja očevog do tada? Pa ne mogu, nama je to bilo godine. Mislim, ne mogu se sad izjasniti, možda je to bilo par dana. Da. Ali meni je, jer mi smo svaki taj dan, oni dođu, preberu stvari, uzmu vrijednosti i samo kažu doćemo po vas i ne dođu. I mi sa stvarima u jakni, recimo, pošto
ponesete stvari, i ti znaš da ideš, ko zna kad ćeš si kad vratiti. I onda recimo 2 jakne obučemo. Jer ne znam šta mi treba. Onu tanju i deblju, ili pantale 2, ili šta ja znam, ne znamo ćemo li moći stvari nositi, pa onda 2 pantale obučemo. Ja, lakše, Da imamo presvući nešto, ili 2 gaće, ili šta ja znam, no salazili smo se. I onda tako zaspijemo tu noć, sutra opet isto. Jeste izlazili preko dana? Ja recimo izađem, ja sam se družio sa svojim prijateljima. Ja izađem, nije meni bilo problem izaći, ali obično u večernjim satima dolazi vojska i tu je onda ono, vjerovatno je njima... Je tu bilo djece i Hrvatske? Pa baš u mom društvu se potrefilo, nije bilo. Sve su djeca bili mi Bošnjaci, dok nisu njih protjerali. Znači jednostavno jedan dan, da kažem, sve su ih protjerali. Ovu moju generaciju. Što sam se ja sa njima družio, jedan dan. Isto sjećam se tog dana. Mi smo dole svedeni i oni su poredali nas svako sve i samo i majka se u mene prepala gdje nas vode i govori mama, pa moj ne znajući da on neće doći, da je u logoru. Ono kaže, pa moj muž je u HVO-u, gdje nas vodite, kao znaš. I samo kaže hajde se vi onda vratite. I mi se vratimo u stan. I tako ostanete? I tako ostanemo u stanu. I mi ne znajući da smo tu u stvari, ja bih volio da sam nas prebacili. Ja, da tada to nije. Da kažemo. Međutim, znate šta isto postojala mogućnost? Mi smo kasnije, kad je postojala mogućnost, kad vas prebacivaju preko linije, znači tu su isto ljudi ginuli. Onda pucaju, za vama puca, onda recimo, snajperi. I onda mi smo imali taktiku kad kreneš pretrčavat, idemo cik-cak, idemo se raštrkat, nemoj, ako već poginemo, da ne poginemo svi. Idemo, nek sva, ti tamo ja, znači idemo se raštrkat, idemo, trči pa šta nam Bog dadne, idi gdje prvo mjesto nađeš, da legneš i da se može skloniti. Imali smo kao taktiku kako ćemo trčati, šta ja znam i tako to. I onda smo uglavnom, tu noć kad je majka slom živaca, znači doživjela, kad su nas maltretirali, tu je baš bilo bili su recimo neka situacije, pođe neko maltretirati od ove vojske, onda neko dođe, kaže nemoj njega, vidio isto moj mali, vamo tamo, i neko te kao zaštiti od te vojske. Međutim, ja to nisam tada ozbiljno shvatao, meni je to bilo, kako bi rekao, iz ove perspektive, nisam to ja još zrelo shvatao, još sam dijete bio. Vjerojatno to nisam recimo što oni prebiru, ja prebirem sa njima, ja im pomažem da vide, mislim, razumijete, ja to ne shvatam kao, kako bi rekao, kao toliko ozbiljno. I recimo, onda smo mi, kad je majka, znači, je bila dobro... Kad se desilo to s majkom, ona je ostalo, koliko ste vi, taj dan, znači, kad je već ona, znači, da kažemo, samo šuti. Znači, gledaju tačku i šuti. I mi smo vidjeli da je loše, da nije dobro, i onda brat on je stariji, on je opet malo i ozbiljniji, već 18 godina. On je, da kažemo, odrastao preko noći. Znači, on, iako je 17 godina bio, stvarno da nije njega u tom vremenu. Recimo, on se oženio s 20 godina. On kad se oženio s 20 godina, meni je to sasvim normalno bilo za njega. Tako sam ja to doživljavao, da on je sasvim zreo čovjek sa 20 godina, on je... Ako prijeđe koju ostario je. Ja, da kažemo, tako sam ga doživljavao da je vrlo sazrio za tako male godine, šta je sve prošlo, da kažemo. I recimo, i njegova djeca su isto se mladi oženili, znači on je 43% deda. Znači, tako da je on što se tiče toga na vrijeme, što kažu. Kako ste to s majkom, šta je brat uradio? Onda smo mi izašli i onda smo prvo da vidimo, mi ne znamo, jer tada je zgrada jedna Vranca, ona je tada gorila. Ja, to kad je bio... Vranca, tako je. I nismo mogli prema tetki tamo, jer još to je bilo recimo na pola puta i nismo mogli se tamo i onda smo opet, što smo sa njima bili u Splitu i znamo ih, opet od komšija, prijatelji i tako dalje, mi smo se kod njih sklonili i tu smo bili, sad opet ne znam koliko, ali ne možemo da kod ljudi
i ne znamo ih, znaš, i onda smo mi jedno vrijeme tu bili, toga se sjećam, a majka loše, onda oni ne znaju šta će sa njom, mislim, malo je to nezgodno, jel? Ja. I onda mi saznamo da je tetka još tu. I kad se smirilo malo sa Vrancom, kad je već to bilo, da kažemo, kad su armije, kad su i pohapšeni oni pobijeni, onda smo mi do tetke i onda smo u tetke se krili, a eto srećom njezinog muža nisu odveli u logor, zato što kad su ga pošli vodit, on je ponio, on je bio šećeraš i dobio bio mršav od šećera i kad je počeo nositi one inzuline i one stvari, onda su oni, šta će mi ovaj narkoman da mi umre u putu? Ja. I ostave ga. Eto, pukim slučajem, on ostane, ne odvedu ga u logor, tako da on čitav rat tu i nama pomogao, ale rahmetli, on je kasnije umro, vrlo mladi umro poslije rata, opet od šećera. I onda njega su ostavili i znam da su, i kad smo došli tamo, onda je on nam pomagao da kažemo, mi smo, da kažemo, pljačkali svoj stan. Jer mi smo znali da se u našem stanu kasnije skupila vojska i žicom su vezali ona vrata, jer vrata su bila razvaljena. I onda smo mi, recimo, žicom odvežemo i onda, recimo, uzmemo mlin, ne znam, prodamo na tržnici i tako, nalazili smo se. A majka je kasnije smjestila? U bolnicu odmah, pošto nismo mogli, dobila napade i šta ja znam, i nismo mogli više... Prihvatili su u bolnici? Pa prihvatili su, jesu, ali nije ona je samo, da kažemo, isto biljka bila, nije. Ona se bojala, imali smo jednu ptičarsku pušku, donio nam rođak moj, i onda se ona bojala, ako nam rađu tu ptičarsku, da će nas ubiti, šta znam, jer se ona plašila generalno da ne bi mi stradali. Opet majka za djecu se najviše boji, čisto radi, kontare ptičarske da ne stradamo u tom smislu. Znam da je toga sjećam da je to Vaza spominjala. Sakri pušku, za njoj je to puška, a sad, i šta znam, uglavnom, majka bila onda u bolnici, mi smo se tada snalazili, humanitarna je pomoć bila, što tetka kaže, Vazda glada sam bio, Onda su nam komšije stvarno pomagale, pa sjećam se, donese nam, kaže konzervu, ali kaže svinjska, ma jede sve u ratu, glada, daj, šta ima veze, daj samo donesi, da jede. Mislim, bilo je stvarno komšija, što su pomagali koliko su mogli, znali su nam situaciju i to. I iz uglovnice komšija koji su znali situaciju. Jer opet ja sam hodao, ja i brat smo, brat u stvari manje, on se vas zakrio u kući, on je manje hodao, ali ja sam hodao, nisam imao ja i rođak moj. Mi smo se odgojili zajedno i danas smo, da kažemo, malte neko braća, on je moje godište. Mi smo stvarno, da kažemo, što se tiče toga, nismo bili mi toliko svjesni. Onda smo, kad je bilo puštanje iz logora, bilo je sve puštanje iz logora. To je kad je potpisan mir i šta znam, i mi smo čekali da tatu puste iz logora. Međutim, bilo je puštanje, kamioni su došli, međutim njega nema. I mi smo svi mislili da je on poginuo jer bio je ranjen, mi smo znali kad je bio ranjen u glavu. Mi smo dobili informaciju da je ranjen i mi dok smo došli, a mi živimo odmah pored hirurgije, znači samo pređemo cestu i nama je hirurgija blizu. Mi dok smo došli do hirurgije, njega su već vratili u logor. Mi ne znamo i mi smo tada mislili da je on podlegao. Znači bio je ranjen u glavu, šta će drugo misliti nego da je stradao. Tada nismo imali nikakvu informaciju, kasnije smo saznali da je živ. I onda, kako nije bio pušten iz logora, onda mi smo zaključili, vjerojatno je poginuo, i idemo mi sami u Njemačku i onda smo preko, nekako smo saznali broj, sad ja ne znam, to je više brat znao. Znači vi ste svo to vrijeme, ti svi... Da tata ima sestru u Njemačkoj. Da. To smo slučajno, ne znam kako, brat je to nekako saznao. Da tata ima sestru u Njemačkoj i onda smo stupili sa njom u kontakt, u poštu se išlo nešto, da se zove, vamo, tamo stupili i ona nam pošalje garantno pismo da nekako do Njemačke dođemo. A vi ste praktično svo vrijeme dok je Ramiz bio u logoru i vi ste bili
u Mostaru. U Mostaru, tako je, kod tetke smo Kod se krili. tetke, da. Ovi prvi dana, to je bilo najgore. Znači, prvi dan dok smo bili u stanu, znači, dok su bile pljačke, dok su bile, ono, da kažem. U stvari, ja to samo mogu biti pljačke, to je nešto, ja to dođu, ja iz ove perspektive, znači, to vjerojatno dođe vojska ili narkoman neki ili šta znam, koji je, ne znam, hoće pare ili šta znam, i gleda neku priliku da mi jedno sjedimo ovako i samo uđe vojnik, ode tamo, uzme televizor i iznese ga ovako. Mi tu sjedimo. Ne možeš ništa. Da, ne možeš ništa. U našu dječju sobu. Ono, mi gledamo. Ode čovjek uzme televizor, kukuću svoju. Malo nam je tada bilo, ono, da kažemo, čudno. I samo ti uzme stvari i ode. Uglavnom, za Njemačku dobijemo to garantno pismo i nekako hajde da ićemo do Njemačku i nismo, sjećam se, nismo smjeli nikome govoriti, da nam, ne znam, da nam ne bi pravili probleme i šta znam. A imao sam ja problema od ovih nekih, da kažem, mojih vršnjaka, Balija, vama tamo, ali to su neke sitne, nisam se ja po toga obazirao. Jesi u to vrijeme išao u školu? Jel si išao po školu? Jesam ja išao, da kažemo, to koliko se išao? Tako je, povremeno. Mislim, je li bilo tu neki sa hrvatskom djecom? Je li bilo tu? Nije. Sa profesorima? Jes, kad se ono malo ko posađamo, onda ono da kažemo... Onda ide te teške te neke, ja. Ali, a odnos profesora ništa? Okay. Pa nije. Ja. Jer bilo je profesora, koliko se ja sjećam, i Bošnjakinja, bila je Šaza, ona je SH predavala, ona su hrvatski. Ona još uvijek tada radila. Mislim da je bilo ono koliko se ja mogu sjetiti sada. Ali opet idemo malo u školu pa ne idemo jedno vrijeme. Jer to kad smo bili sa tetkom nismo htjeli da se ističemo. Jer svi su znali da smo mi tu. Znali su nam donositi hranu neki vojnici koji su tatom bili u vojsci. Znači, i da nam sjećam se 2 kese ovako hrane. Mi kad smo ga vidjeli, ja sam zaboravio kako se zove taj čovjek. To je tati neki prijatelj koji je bio sa njim u HVO-u i zna da je tata u logoru, da smo mi saznali nekako i donese nam, ja se sjećam, te 2 kese hrane su mene bile, da kažemo, jackpot u to vrijeme. Znači, bilo je stvarno ljudi koji su pomagali nama i s hranom i šta ja znam, i komšiluk i tako dalje. Put za Njemačku nam je bio, da kažemo... I sad, majka je u bolnici svo vrijeme, od kada smjestili. I vi sad nju uzmate... Mi nju, da kažemo, na rizik uzimamo, mi ne znamo gdje idemo, kako idemo. I jednostavno, mi smo uzeli autobus, brat, mi nismo imali pare nikakve, nego tata imao Novog Jugu, pošto je on otvorio autoškolu tam privatno, tamo pred sami rat. Autoškolu i imao je Novog Jugu crvenog. Bio je u garaži, ali koja nije naša garaža, nego je bio iznajmljivana garaža. I onda je, pošto onda nije niko znao da imamo mi tog Jugu tamo, i onda je brat znao i on je tog Jugu prodao, možda za nekih 1000 maraka, ovako u to vrijeme je to bilo mizerno, za novo auto, ali je prodao to auto i sa tim parama se prebacili za Njemačku. Pokazalo se presudno, jer mi smo onda autobusom trebali ići... Je li majici tad već bilo šta bolje? Nije, ona još bila loše. Mi smo nju izveli iz bolnice i ide s nama. Idemo mi zajedno. U stvari, brat vodi put. Ne vodi mama, nego brat. On je sad tu šef, glavni i odgovorni. I onda smo mi, sjećam se, mi smo u taj autobus došli i kad smo došli na granicu, pošto nemamo papira, nemamo ništa, on nas vrate. Nemate vi nikakvih papira? Pasoš, ništa? Nemamo, gledam. I vrate nas... Gdje ste došli na granicu prema Splitu? Mi čini da je Metkovi. Mi uglavnom idemo prema Hrvatskoj. Prema Hrvatskoj, ja. I znam da smo pješke išli u Ljubuški. Znači, išli smo, znači to je neđe prema Ljubuškom onda. Jer smo se vraćali pješke i Ljubuškom. A meni je mama, inače iz Ljubuškog rodom. To kad su vas vratili sa granice? Sa granice, ja. Onda mi idemo pješke u Ljubuški. Autobus je potišao, vi se vraćali? Otišao je, tako je. Izbace nas iz autobusa i mi oni stvari, ja sjećam, čekamo ne samo da stvari ne baci. Ali to je sve što imaš. Imamo nešto stvari, smo ponijeli, ali toliko mi je urezalo mi se ovdje, još sam ja dijete, ja sve gledam, mogu li kako baciti ove stvari, I mi smo išli tako pješke
I sjeća se, onda smo naišli na prvu kuću negdje, ne znam gdje je to tačno bilo, i kad smo došli do te kuće, vidimo auto ispred kuće i čovjek ulazi u auto. I govorim, Amel, brat mi, možete li nas odbaciti do Ljubuškog? Hajka, ne može. I on nas, sjede u auto i mi sjeli kad mu iza puška. da nas i sad negdje ne svrati. Ali nije nas ništa stvarno pitao, dovede nas i mi smo tu, Bato, to je tata moje, to je tatin dobar prijatelj od prije rata, a moj mama inače iz Ljubuškog pa znaju tamo to, mislim, te ljude. I dolazili smo tamo stalno, i to je komšija od moje tetke. I on nas nekako nađe nam, pošto je on radio na granici, može se reći, on je radio inače na granici, ali nije tad bio na smjeni. I onda je nekog taksistu našao kojeg znaju na granici i kaže, idite sa njim, on će vas prebaciti do Metkovića i onda idite, nemojte uzimati splitski autobus, nego uzmete zagrebački, jer na Potonskom mostu isto izbacuju iz autobusa. Onda smo mi uzeli, tako smo poslušali, on nas prebaci do Metkovića autobusom, onda smo mi uzeli taj do Zagreba. Onda opet u Zagrebu, tata je studirao u Zagrebu, pa ima prijatelja koji se, što je odrastao zajedno, koji je Miško. I onda nađemo njega tamo u Zagrebu i tu smo dok nismo papire sredili. Ja sjećam, ja sam u toj slici za pasoš, isto zatvorenik. Znači, nekakva pčela frizura. Kad se sjetim one slike za pasoš, Bože sačuva. Isto gologoraš, kada sam došao iz loga, slike za pasoš. I nekako se do Njemačke, ja kad sam došao u Njemačku, ja sam prvo tetke rekao, ja nikad više u Mostar neću doći. Znači, nek sam se ja dokopao Njemačke nikad. Međutim, par mjeseci poslije već, ja bi nazad i gotovo. Kako je bilo u Njemačkoj, kad ti prvi dana? Jeste smjestili su neke... Kad smo došli u tetke, mi smo došli na turističku vizu, već je stao, potpisan je već kod tetke. I mi smo došli kao turističku vizu, mi smo kao turisti došli. Mi smo došli tu na garanciju njezine prijateljice tetkine. I sad je već tu, mi nemamo mogućnost, mi ne znamo u stvari naša ni prava, ni ništa. Ni prava, ni obaveze. Mi znamo, tu smo 3 mjeseca smo dobili tu turističku vizu, kao da smo došli u posjetu. I sad trebamo opet nazad. Posle 3 mjeseca? Trebaš nazad. Međutim, nakon možda mjesec, 2, sad ne znam, mi već ne znamo šta ćemo dalje. Javlja se tata da je živ. Znači, to svi plaću u kući. Kod je sad, zvoni telefon, ko predveče ovako je bilo. Zvoni telefon i tetak se javi, rahmetli, i kaže, Ramize, jes to ti, sam mi u Njemačkoj, koji je Ramiz u Njemačkoj? Ramize, jes to ti, kad tata živi, iz Mostara se javlja, došao, izašao, pustili ga. I onda ubrzo je i njemu tetka sredila vizu, onda on dođe i on je već u logoru imao, on je znao i njemačkog nešto, imao neki je profesor bio njemačkog sa njim u logoru i on je konto kad izađe iz logora, ide kod sestre u Njemačku. I već se pripremio se. I već imao neki riječnik koji je sebi pisao, recimo kako se kaže, dobar dan, kao neki riječnik, improvizovani, pravio, da kažemo, I onda je došao i mi smo ti onda iz tog grada promijenimo pokrajinu i dođemo u Keln i prijavimo se kao da smo došli na crno. Sakrijemo pasoše, nemamo ništa. Došli smo kao na crno, nemamo ništa, nemamo vize, nemamo pasoša. Migranti, tako je. I kao azil. I mi dođemo na brod i taj brod, to znači od Crnaca do ne znam, stvarno svakakih. Dobijemo jedan ovako kao brodski kabinu. I tu su na brodu smješteni? Na brodu, 4 kreveta. Već je malo ko bolje. Nije ona još skroz, ali već je ko malo bolje, već može i komunicirati. Čim je tata došao? Vjerujte mi, to je isto lijek. Opet nekako normala se živi. Jer mi kad smo došli u Njemačku, onda nas stvarno jedna žena, ja sjećam se, odvela nas, kupila nam po 2 tene, pantale,
znači ja počeo normalno živjeti, čokoladu kad sam vidio, prvi put nakon ne znam koliko vremena. I kad smo došli na taj brod, i mi smo sad tu kao smješteni, i to je brod na Rajni, u Kelnu. I sad, imamo kabinu i one su kasete, za to i nasprat, 2 kreveta nasprat. Nas 4 živimo u maloj kabini, WC zajednički, kuhinja zajednička, to jest kao hranu ti spremaju, hraniš se tu privremeno. I sad mi već kontamo, ne možemo ovako reći, na brodu, živi, u kabini. Kako ćemo, šta ćemo? I na toj porti prijavnici, kad smo se prijavljivali, mama je djevojački špago i u priču vamo tamo i govori bio je jedan špago ovdje, to je ovaj Smajl špago što je, a to je mamin rođak, s kojim mama vaza bila bliska. To je malo te neko brat, pošto mama nije imala brata, on je dobro blizak ko brat. I onda on nam je onda pomogao, znači smjestio nas u bolji smještaj, da kažemo. Uglavnom on je to dalje, znao je jezik i šta znam, on nas je znači pripremio, da nas je smještaj gdje su bosanski hajam, to je bosanski taj neki smještaj, gdje su sve izbjeglice bile iz Bosne, tako da smo tu iz početka, kasnije smo onda i stan. Međutim, tamo je recimo život bio, znači, pogotovo otac, koji je vas da bio ovdje, da kažemo, gospodin čovjek. Tamo je mogao samo prat sude, znate, guli krompire i šta znam, i mislim da je on je jedva čekao da se vrati. I onda kad se tata vratio... Jeste vam omogućili da idete u školu? Jesu, ja sam išao u školu, ja sam tu naučio jezik. Znači, i to mi nismo morali nazad, jer imali smo takav status, pošto je tata civilna žrtva rata i tako dalje, majka. Mogli ste ostati promijeniti drugu zemlju? Danas da živimo tamo. Znači, nismo mi imali, da kažemo, nikakvih problema. Mi kad smo došli da tražimo, ja i mama, ja sam već znao jezik, normalno sam pričao, išao sam već gore u normalnu školu, u njemačku školu, da kažemo, jel? I danas znam njemački. I kad smo došli tamo i sad oni što vode računa o tim izbjeglicama i šta ja znam, oni, sad mi govorimo, gledamo kakve su mogućnosti sada da se vratimo nazad u Mostar, i sad ona misli da ja ne znam dobro reći, i sad ona mene ispravlja, kao ne kaže se tako, kaže se kao koji su načini da ja ostanem, ja znam reći, nije to, nego njima je čudno bilo da neko želi nazad. Da ide, ja. Jer nije to, tek je stao rat, nije to... Blagostanje, pa da ti sad odo nazad. I stvarno, onda oni kažu, bilo kako, prvi put sam se tada avionom vozio, hoćete li avionom, hoćemo nego avionom, i onda stvarno su i onda kad smo onda je tata odmah ali opet je taj prelaz meni bio, ja sam već napunio 18 godina, i onda meni kad sam došao opet u Mostar, iako ja sam izašao iz rata. Vi ste ponovo došli u vaš stan? Jeste vi došli u vaš stan? Ne, nismo mogli u stan, nego mi u Mahalu, u porodičnu kuću. Odakle mi je dedo, i to je na istočnom dijelu. To je što se tiče Neretve, na zapadnom dijelu, ali je armija, to je, znači, Cenica i Mahala, to su dva, kažemo, kvarta, gdje nikad nije ni JNA ušla, ni ona... Ali na zapadnom je. Pa ja mislim da je, to je moje mišljenje, čak mislim i ovi, da kažemo, stratega, da je HVO osvojio Mahalu i Cernicu, da bi stao rat odmah. Njima bi odgovaralo da imamo enklav tamo, njima je tamo bila potrebna veza prema jugu, da imaju normalnu komunikaciju, mislim da bi rat ranije stao. To je moje mišljenje. Ja. Njima je Mahala bila baš, jer je vamo je, mislim, odmah je uz cestu, da kažemo, glavnu magistralu, gradsku, tako da ali eto, uglavnom, kad smo se vratili u Mahalu, nakon ne znam koje, možda neke 2000 otprilike godine, mama je opet to izgonjala, da nas se vrati stan u povrat. A taj stan je bio čovjek, on je kupio stan od nekoga koji je zauzeo stan.
mislim naš stan. Onda on kupio stan i onda on kaže ja kupio stan, pa kako ću kupiti, Ja. on nije njegov, razumiješ? Izradio ga ti. I onda je, on je malo pravio probleme, a on je tada bio nešto je bio ministar nečega, U HNK. nešto, tamo u Herceg Bosne, šta li već, znaš. Aha. I uglavnom, pravio je probleme, nismo odmah, ali smo nekako malo Kako je država jačala i kako su te stvari rješale. Onda smo dobili stan u povrat i onda ja sam onda kad sam se ženio, onda sam ja preselio u taj stan i prije... Zanimljivo je ta sjećanja u jednom periodu lijep, pa onda težak život tu, dođe čovjek uzmeti televizor i ti se ponovo vratiš posle nekog vremena. Ja sam dijete bio. Ja to još uvijek sam možda gledao kroz neke ruzičaste. Nemaš to sjećanje tamo, nemaš to tamo sjećanje taj period. Doživljaj da je on to nešto sad. Meni je to samo bilo kao smiješno čudno. Nemam taj osjećaj emotivni da meni što mi to, da je neka nepravda urađena. Nisam imao taj osjećaj. Sad, mislim da mi se to događa kad sam već, ja bih rekao, halo, šta radiš? Mislim, možda bi se i pobudio, razumiješ? Nego tada mi je to bilo, vidio ovo. Mi je to bilo, kako bi rekao... I bolje je. I bolje je možda, ja. Kasnije bi se teško vratio u taj stan. A možda sam i ojačao. Nisam, da kažemo, nikad bio osjetljiv, puno. I što kažu, možda te to čini, da kažemo, jači. Završio si fakultet, si završio Sanjele nakon toga? Radim isto što i otac. Inženjer i da kažemo, fakultet jesam završio, ali najveći fakultet mi je moj otac. Znači, on mi je, što se tiče i od prakse do svega, fakultet samo papir što se tiče toga da imam, da kažem, uslove da mogu nešto raditi, ali što se tiče svega, znači, mog, da kažemo, praktičnog znanja i dan danas, da kažem, učim od majstora. I vi ste kako se zove, sudski vještak? Sudski vještak, tako je, već evo od 12. godine. Ja sam isto, da kažem, relativno kasno upisao fakultet, jer mene je školovanje bilo šturo. I to samo, znači, moje školovanje je bilo... Ja kad sam upisao fakultet, ja sam, znači, uzimao časove matematike za osnovnu školu. Znači, uzimao instrukcije, jer ja sam preskočio sam, znači, sve moguće... A da ne govorimo o integralima, a na saobraćajnom fakultetu sve to treba. Tako je, i sve mi je to bilo, da kažemo, ali opet, što kažu, još sam se bio već oženio, već došla djeca, pa je trebalo, da kažemo, to i uskladiti, da ne trpi, ali opet sve mi je, da kažemo, mislim da sam sve to praktički kroz, da kažemo, kroz rad, dosta tih stvari nadomjestio. I što kažu, kroz iskustvo. Jer kad nešto uradiš, tek onda znaš. I onda lako je onda primijeniti. Sada iz ove perspektive, odnosno kad si već ti sazrio, pa čuo babinu priču iz logora, pa evo sada, već u nekim godinama, u komunikaciji sa generacijom tvojom, sa nekim mlađim, kako ljudi danas gledaju na te stvari? Da li se ne rado sjećaju, niko se ne može rado sjećati teških trenutaka, ali da li se, ono što smo govorili sa vašim ocem Ramizom, ja nekad persiram, nekad ne, izvini, sa Ramizom, da je važno ta kultura sjećanja i pamtiti, da se ne ponavlja. Ima li to u društvu razgovora? Prenosi li se na djecu? Recimo, ova sva dešavanja su u neku ruku blagoslov. Bez obzira što je teško. Što je moj otac napisao u knjizi završnu riječ, to je mene smo dojmilo i dan danas me dojmi najviše u knjizi. Od svih ovih dešavanja što se otprilike ovako da parafraziram. Nisam znao ni ko sam ni šta sam. Znači, misleći na nacionalno opredjeljenje, bili smo Jugosloveni, da kažemo tako. Nisam znao ni ko sam ni šta sam. Dođe dušmanin i reče mi, ti si musliman, ti nisi kao ja. Da nije dušmanin, zahvalio bi mu. Jer to su stvari koje te vrate te vjeri i ne znajući... sebi. U stvari sebi, tako je. I mene ove stvari, samo recimo, ja hvala Allahu, klanjam 5 vakata.
moj sin klanja 5 vakata. Možda da se ovo nije desilo. Možda se nikad to ne bi desilo, poznavajući mog oca, poznajući način života, kako smo živjeli prije. Ne samo tvojeg oca, nego generalno. Kako smo živjeli prije. Mislim, ja kažem i svoje familije. Da. Jer mi učimo od svog oca. Tako je. Mislim, htjeli, ne htjeli, Naravno. moj sin, htio, ne htio, on će oponašati mene. Mahinalno. Do neke dobi. Ja mu nikad nisam rekao da klanja. Nikad mu nisam progovorio ni treba ni ne treba. On je sam jedan dan, od 11 godina, kaže, tato ja bi, kaže, počeo klanjati. Znači, nikad mu ja nisam progovorio. Znači, on uči kako se ti ponašaš. I zato sva ova dešavanja su nas dovela da se vratimo Allahu i da se vratimo vjeri, da se vratimo, znači, našem identitetu. I to je trebalo tako da se desi. Što kažu da nije dušman i zahvalio bi, da su nas samo pustili onako, mislim da bi se mi sami vrlo brzo bi se izgubili. Ramiz je napisao kao jednu poruku vama iz Heliodroma, pa je kasnije razradio, odnosno sve to vrijeme kao pjesmu je napisao, poruka iz logora Heliodrom, sinovima. Sinovi moji, upravo ide u ovom kontekstu tog zaključka i knjige. Sinovi moji, najdrži srcu mom, javlja vam se babo iz logora Heliodrom. Bio sam u Dretelju, do beskraja mučen, ali nisam, Bogu hvala, do kraja dotučen. Zapamtite, sinovi, jedino što znam, babo vam je u logoru zato što je musliman. Radio sam na liniji gdje sam ranjen bio, gledao sam svuda smrt, sa životom se halalio. Avdu, Jelina su svirepo ubili, Miralema Vuka je snajper pogodio i Denis je sa njim bio, kada je na ahiret odlazio. Zapamtite, sinovi, jedino što znam, babo vam je u logoru zato što je musliman. I Ramiz je to skonto u logoru kao i svi drugi, i većina zapravo drugih Bošnjaka muslimana. Sanele, hvala. I zato je bitno ovo da se vratimo. Znači, samo je, zato je ovo sve bitno, znači, ova sjećanja. Da ljudi, da se ne dovedemo u takvu situaciju da nas skuhaju ko žabu. Dakle, da mi, recimo, moramo se stalno, da kažem, podsjećati, jer smo mi izuzetno zaboravan narod i lako halalimo. Ono, da kažemo, pređemo preko nekih stvari koje ne treba. Neke stvari se ne mogu halaliti. Drugo je to kad neko individualno prema meni nešto uradi, ali ovo se tiče malo većeg, da kažemo, identiteta samih Bošnjaka, ne samo pojedinca. I onda mi smo odgovorni i prema našoj djeci, ne samo prema sebi. Da se mom djetetu, ja sam recimo prodao taj stan na kraju, mislim nije na kraju, nego znači otprilike 2021. Znači sam 20. otprilike, poslije korone. Najveći razlog da sam prodao taj stan je u mene sin igrao u Veležu. I dok je bio manji, nije bilo nikakvih problema. U stvari, bilo je problema, recimo, zamislite vi situaciju gdje živite u dijelu grada. Ja živio sam čitav život na zapadnom dijelu. I kako sam stariji bio, kako sam mlađi bio, ja to nisam doživljavao kao, mislim, to sam ja nekim ružičastim, da kažem, očima gledao, kao nekim dječijim. Kako sam stariji, doživljavam to malo drugačije i onda neke stvari prepoznajem, ono što mi se ranije dešavalo, ali i sad prepoznajem, da kažemo, zrelije. I onda sam, recimo, doživio, da kažemo, počeo doživljavati sa sinom situacije, on je, znači, igrao u Veležu i mi, recimo, trebamo na trening ili na utakmicu i on, recimo, se obuče neku, da kažemo, civilno odijelo i tek kad pređemo na istočni dio, onda on tek obuče dres, nešto Veležavo. I, hajde, nije to bio problem, prilagodivaš se da mi ne bi neko izbušio gume bez veze, da mi ne bi, ne znam, problem neki napravio. Međutim, ode dijete na bazen koji se nalazi na zapadnom dijelu i njega neko, dođu momci, tada je njemu bilo možda 11-12 godina, i dođu momci i koji su, recimo, 16-17 i prave mu probleme, gdje ti igraš, za koga navijaš i šta ja znam. Da mu je bilo možda 15 godina, sigurno bi
dobije degenek. Razumijete? Ali pošto mi je bilo 11, još je mlad, pa tada nije, jer je on odmah prepao se normalno. I sad trebam ja sad mislit, kad on izađe vani s 15 godina, treba doći kući, treba se vratiti. Šta će se njemu desiti usput, ko što se dešava i danas, momcima koji su imalo povezani. Sad ja ne smijem navijati za Velež, ne smijem, mislim, zato ne smije biti Bošnjak, zato što neko smeta. I onda recimo ja sam bio, da kažemo, prisiljen, nisam bio prisiljen, nije mi neko tjerovao, ali praktički nisam prisiljen. Idem gdje moje dijete neće imati problema ako ide u džamiju. Da neće to biti kao da je vanzemaljac. Kao da je fanatično ići u džamiju. Mislim, razumijete, da ga ne doživljavaju kao nekog koji je, ne znam, ko da ima rogove. Fundamentalist. Ja. A mali je stvarno, znači nije što je moj, nego je ono otvorenog uma. Nije on sad on ima prijatelja i Hrvata i razumije, isto koji ja. Da. Ja sam otvorenog uma, ja imam prijatelj dan danas. Naravno. Znači, kažemo na svim, da kažemo, stranama, ako ćemo tako reći. Saner, hvala. Hvala na ovom razgovoru. Bilo mi je drago da upotpunimo ovu priču Ramizovu, da čujemo jednu stranu kako je to porodica preživljavala njegov taj prilog i kako ste vi preživjeli. Hvala još jednom. Hvala vam. Cijeni gledalci, pratili ste još jedno izdanje emisije Sasvim iskreno. Ostanite uz program MTV, vidimo se i naredne subote. Assalamu alaikum.